Okay guys manze murebe iyi video. Abanyarwanda bese muri rusange iyi video nimwe ndayikoreye. Murana uyu mukobwa yitwa Finatunga. Muramubona? Amajambo avuga ndayashigikira. Amajambo avuga niyo kuko mwese muri birofa. Cyangwa muri commentaire zanyu. Ni commentaire z'usutwa z'ubushira soni. Nani jambo naremo ry'ubwenge muvuga. Ega uburundi natwe turabana. Haye turakaze. Bishatse twabereka yuko dukaze. We. Hey, brother Jesus, see my head. I want to problem always. What birisi? Jesus. Gutakabwa kavutse ejo mu gitondo. Kaza kivanga mu bintu bya politiki katazaho bihagarariye. Niko wagasiha wakabwawe wakagurubewe wakagugewe. Jesus! Ibintu uvuga wabisubiramo. Ngo Finatunga ni mwene nyoko muravukana wakibwawe. Nyagutunga umwe mu gikenyeriwe kikarenga mu kanwa kikaturuka mu mwoyo kikarenga mu kanwa. Ibyo bintu buvuga urabizi. Ngabanyarwanda turi birofa. Nyagupfa mu kwa kane utwawe n'imvura ikakurenza imisozi irenga 800 ikagutumbika mu kirere ikakumanura ikagukubita ku rutare. Ugataruka ukiterera mu mabyi ukayarya yose ukayamara. Ibyo bintu uri kuvuga wabisubiramo. Nkwiyame niwongera kuvuga ayo magambo. Hano ku mbuga nkora yambaga urebwa n'abantu benshi bakunda kubona amavideo, ariko ibyo bintu by'ububwa uri kwizanishwa uvuga ibintu bidashinga bidafite shinge na rugero. Abanyarwanda turi binuza, nimba hari umuntu umwe mwashwanye cyangwa iki twese tubinuza wakabwawe. Nahaga nagasore katarengeje imyaka 10 ningaye kagiye kwakabwawe wowe wigeze urwana n'urugamba. Abona kataricaho n'imbeba ariko kakajyaho kakarayitsa gatuza umva wowe wakabwawe wowe. Witonde ufite ko wararebyeho za filime ukumva wari wabona ahantu abantu barwana ngo bakurasa isasu muri uwo mwoyo wawe usaduke. Ubwo buvana aho ngaho wakabwawe. Sibyo twubahane nawe Finatunga niwongera kuvuga ibyo bintu wagashwiwe uko kareba nk'agatunga ngegera. Abanyarwanda suko dukora, abanyarwanda turubahana wakamarawe. Abanyarwanda udushire ku ruhande we nako kabwa kawe wenda mugendana. Attention.